Pulen. Sada mu neće dozvoliti Rajt, sigurno da onako lako prođe. Cincadze traži loptu tu Pačulija, forsirat će pored Nurkića. Pačulija je nekako ugurao tu loptu u koš. Uz malo sreće moram priznati, ali Gruzija prva dolazi do stotke, a do kraja susreta tačno 1 minuta. Rajt za Teletovića. Kratko, ali Rajtu lopta odlazi u ruke. Novi napad. Rajt može li isprovocirati sada faul? U bonusu je Gruzija. 15 sekundi za napad, ima vremena. Mašić se otvara. Ide Rajt do kraja. Sjajno za Đedovića. Đedović pogađa pod faulom Pulena. 101. Kakva drama, poštovani gledalci. 14 poena Đedovića do kraja 39 sekundi, 6 desetinki. Znači, ako Nihat sada pogodi 2 razlike i Gruzija pod velikim pritiskom u jednom napadu, bit će vremena naravno i za nas. Pogađa Đedović odlično, za razliku od maločas. Maločas je promašio oba, sada pogodio oba. 15 poena Nihada Đedovića. 102, vidite rezultat do kraja. 39,6, vrijeme nije ni krenulo. Stiže podrška domaćima sa tribina, ali ako Gruzija ovaj napad ne iskoristi, 90% smo pred pobjedom. Markoišvili, Pulen, preuzima ga tamo Nurkić, Markoišvili preko ruke, Markoišvili ubacio trojku, nevjerovatno, preko ruke Rajta ubacio je trojku Markoišvili. Kakav je igrač Manučar Markoišvili. Pogledajte koliko je samo promašivao za 3 poena, postigao jednu trojku na početku susreta i ovu sada na kraju koja definitivno, nadamo se, neće biti posljednja. Do kraja 28 sekundi, 8 desetinki. Nema mnogo vremena sada za kukanje za ovaj posljednji napad kada smo jednom pravom odbranom mogli sve učiniti, sve završiti praktično. Sve je tu bilo odrađeno korektno, preuzimanje. Naravno, tu se moralo preuzeti jer bilo je dosta vremena do kraja. Evo vidite šta je tu bilo. Tu je Nurkić izašao na Pulena. Pulen onda vratio. Rajt preuzeo Markoišvilija i kao da to radi zaista žmireći, kao da to radi dok spava, kao da to radi non stop u svom životu. Manučar Markoišvili pogađa za 103, 102. Šta je sada smislio Petrović, vidjet ćemo u narednom napadu. U svakom slučaju u bonusu su i jedni i drugi. U svakom slučaju ni nakon ovog napada neće biti sve riješeno jer ima vremena tu još malo. Bacit će loptu u igru Đedović. Hoće li Gruzijci ići na brz faul pa da im preostane svo vrijeme do kraja ove utakmice? Hoće li pustiti naše momke do kraja? Šta je smislio Rajt? Teletović, vidjet ćemo, Teletović za 3. Teletović pogađa trojku! Timeout sada traži Kokoškov. Teletović je pogodio trojku. Do kraja 21 sekunda, 3 desetinke. 23 poena Teletovića. Bravo Mirza, 103, 105. 21 sekunda, sada mi možemo da kalkulišemo. Sada možemo praviti faul i u najgorem slučaju imati egal i posljednji napad. Ne smijemo samo sada dozvoliti trojku, ali hoće li ovo braniti selektor Petrović, vidjet ćemo. Evo kako se izvukao Teletović i pogodio trojku za 105, 103. Kao da kaže ja mogu sve kad hoću. Bravo Mirza, zaista odlična partija, kažem, u trećoj i četvrtoj četvrtini prije svega, donekle i u drugoj nešto slabi ulazak u utakmicu, ali 4 trojke složio je u koš Gruzije Mirza Teletović. Pogledajte samo te mlade momke u kakvim trenucima, u presudnim momentima
posljednjem ili predposljednjem napadu na ovoj utakmici. Nurkić je na parketu. Koliko je samo vremena proveo u igri Avdibegović. Ne smemo dozvoliti trojku, ne smemo dozvoliti faul za 3 poena. Mora se tu dobro zagraditi. Naravno, sve je to lako reći odavde sa komentatorske pozicije, ali ajde neka malo i sreća pogleda naše momke nakon svih tih silnih pehova u ovim kvalifikacijama i tokom priprema zaista brojnih povreda. Sada ova petorica mogu za ovih 21 sekundu i 3 desetinke da odvedu Bosnu i Hercegovinu direktno na evropsko prvenstvo i prije posljednje utakmice. Podsjećam još jednom, Rumunija je u Sarajevu u subotu od 20 sati uz direktan prenos na programu BHT1. Lopta u ruke Cincadzeu. Pulen za trenutak se tu zbunio, ipak spasio ovaj napad Pulen. Pulen prejako, hvata loptu Teletović, to je faul. To je faul nad Teletovićem, 9 sekundi je do kraja. Zavrele su sada strasti i na jednoj i na drugoj klupi. Teletović je sada u poziciji da pogodi oba bacanja i vidjet ćemo kakva će onda biti reakcija sa klupe. Do kraja 9 sekundi i 2 desetinke. Kako su samo bijesni svi u dvorani ovdje oko mene, neki ljudi zaista poludjeli su, viču, nevjerovatno. Ja mislim da i vi svi to čujete jer sjede veoma blizu mene. Samo da Mirza ubaci ova dva. Bacio je prvo, 3 razlike. 103-106, muk i neverica u dvorani. Stotinu 3-107. Treba pustiti Gruzice u polje napada i onda praviti faul. Hoće li Rajt, bio bi to 5. Markovišvili, promašuje Markovišvili. Kraj utakmice, Bosna i Hercegovina na evropskom prvenstvu. Poštovani gledaoci, radujte se, budite srećni zajedno sa ovim momcima i sa svima nama zajedno. Velika pobjeda, 107-103. Kakva samo pobjeda, kako su samo radosni svi sada u našem taboru, u stručnom štabu, i pogledajte radost tih košarkaša, kako su nas samo podcijenili u gruzijskom taboru. Kako su nas samo podcijenili, treba to reći zaista, jer kada je bilo jasno da neće igrati ni Peršić, opet se pojavilo to pitanje koliko možemo izdržati i da li uopšte možemo izdržati sa 6 ili 7 raspoloživih košarkaša, ali zaista i mene i svi vas sigurno koji ste tako mislili demantovali su prije svih Ante Mašić, zatim Avdibegović, pa tu startna petorka, Rajt, Kikanović, Teletović, Đedović, sjajno su odigrali zaista ovi momci. Jusuf Nurkić, sada aplauzi našim momcima, objektivne i zaista sjajne, moram reći, gruzijske publike. Treba reći, niti jedan incident tu nije bio, niti jedan papir zaista nije pao na teren. Sferi sportsko navijanje tokom cijelog susreta i zaista možemo reći da je bilo sve za 10 ovdje što se Gruzijaca tiče, ali velika desetka i više od toga, 3 desetke, 5 desetki za naše momke, za sjajnu predstavu u ovom susretu i sjajnu pobjedu, direktno odlazak na evropsko prvenstvo. Pogledajte uzdignute ruke Medina Duškaja koji pozdravlja ovamo meni na komentatorskoj poziciji. Ako mi dozvolite, čestitke naravno i od gruzijskog kolege. 103-107, moramo se odjaviti zaista brzo, ali nemojte mi zameriti na ovome što nešto malo duže traje, kratko. 25 poena, Teletović na kraju najefikasniji, Mirza rekao sam doći će do tog prosjeka. Rajt 23 poena, Mašić 21, Kikanović 16, Đedović 15, Avdibegović 7, to su svi strelci u našoj selekciji. Pačulija na drugoj strani 23, Markovišvili 21. Hvala vam za sada, poštovani gledaoci, radujte se ovom plasmanu na evropsko prvenstvo i ostanite i dalje uz naš program.